Kubor Ketua Diocese Meja. Kajing mani sakramen keba arpau sau kenta. Kum si benta banrakhe ya usnem cungki pai ringan hapok Ketua Diocese kalaya chai nadu ka arpawai terip leber arjar arpun riu hasaman lang pastoral center lombi sentu juai. Hakani kajing mani sakramen ki pai ringan na ki barok hat pratali ki parish hapok Ketua Diocese pat kumju ru ki seng beper ki lawan bane shim benta shirhem. Ya kecing kecing sebut jong me kabang bangi tum pipat priumet nirang yo kalat ban mane me na gamon maju nang bentar ya roy me kutra Jesu ya roy me kutra Jesu misamo me kutra Jesu misamo me kutra Jesu me kutra Jesu Amen.